Gue sekali-kalinya ke rumahnya. Baby. Bagus, gede banget. Malam-malam kata dia, gue sendiri nih. Sini dong. Kosong. Astagfirullahalazim. Anjing, dada gua sakit. Gua mulu yang diculik. Gantian sama gue ya. Belakang gua. Baik. Bocah-bocah ngumpet tuh, baik. Gue tepes banget, kepala orang mati. Culik lagi aja saya. Aduh. PS3. Ada orang isolasi di depan nih. Nok 1 tanda. Aduh, di repair nggak apa-apa lah. Di pohon. Di repair si kampret. Tolong pasti itu kan. PSG 2 apa nih? WP. Ada tenang. Terobos aja lah anjing ah. Ini bawa mati ini tuh. Culik 1. Aduh, Iya, itu doang nih. Gobloknya diriku. Ada. Bete, males jangan konten pun kuliah 2 males. Buset, jual banyak banget.
habis. Buat apa gua keluar banyak-banyak? Kira 9.500. Anjing.